Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka senjuk jong ki riu shampang ha ka Thoh katar ki bah pok syatri jong ka Khasi Thoh society ha ka Sngi sajan ka shpautre unai luar arjar arfuar kala Rakhe ka Sngi ka Thoh ka Pule dak ba pelong ya ka jingelang ya mer jingtem ha ka ba chief secretary jong sarkar jila uba Donald P Walang ulalong kongsan haringkat ka jingedon lang jong u president u professor DRL Nonglan bat kiwi de kinokit kam jong ka society Hakapor siteng Sngi la pelong pan saya ka jinget heritai halor kimat baper balai shimenta do Reverend Dr. O.L. Snaitang u retired professor ka Sekolah Bak Nehu Professor L.S. Gaza u retired associate professor ka Kiang Nang Bak College u Professor O.R. Shalam u retired professor ka Sekolah Bak Nehu Professor S. Loniak Marbanyang bat kiwi India, kalau jubab saya KS, baga ketian Khasi, kalau kau way ni kilai prateli, ki badan sateng, ban penrung haga ketian haga kernet kebapra. But ya kaju, kajubab, napentep haga arpa adre kemas, ja the political department jang kasorkar Meghalaya. Ngirang perkhatkan selongkam no dan rei hadu menta kedikam garang thiat thai ingidon kam menta ye ka jingbut den ka batnge le se kidon ki jinge ki bangamla ye ka ban kren agre opor handrai ka KS kadang pedria ikine bat kadang persan ban penbet pendiam bat ban kentu ya kinongelam joga sarkar jema bat kumjuro ya ka sarkar India bat lakum no ka sarkar jela bat sarkar kami kita ban sedang no ya ki sinjam ban wanra ek bill se parliament amdei tan ban chukran komba ki parti kle kren kinomi khati parti ba peroper ki badai regional party but national party ni snungu ya ki basgo jom ki ka sur kren ha parliament ande badan kam karam ban ra sendan ya ka bill ban ni kentui ka sarkar Meghalaya bahkan kentu ya sarkar India bahkan ra sendan ya ka official bill for inclusion of Khasi language in the schedule. Menta gran sateng kaji kren jungi baru chief minister lembat ke officer jong ka political department kumjo jong ka arts and culture ada meeting ke baile kontrol dalam ban penyo saya ka jaka amni anu ba silo but ya kedekam mentang isutu bagi Department of Arts and Culture kadang penbria but ingin sekam bahagia por kepada ingin saya ya kejaga kebagai kapor pengawan apa Education Department hadir akan mau bah kamu mesti mana hi kata bak nak mereka Khasi Thoh Society itu kaliban simtino ya kata gila penjela hak subjek Khasi hak embos gila tu penjela subjek Khasi hak ICSE ISC Kemudian nyimla penjela subjek Khasi haka CBSE. Tiga Thoh sepo CBSE. Thoh kalau yang nak level jong ahi, syau chairman jong CBSE. Beri pun syak penjela tim Khasi. Nomor balik, kiwei kian kumpi Dogra, kumpi Nepali, kumpi Lepcha. Beri tu kita subjek CBSE. Ndai Khasi dan Garut dan of course. Tiga Thoh ndai kam mandur alkopor, but ngatrai ladai kopor ba punya kadang nomor balai mentakin wan kini school residential schools kini EMRS South Pole telikin wan baru kau kini CBSE kon kena Khasi jungi kinung la ban compete lada kimla ban yo ek second language daka Khasi kena try ini ban ya chikman kita daka liang jong ka Khasi Thoh Society tu lagi ban bo ya ka kum kawai kathong kabaan Piatip kan itu pakai embos kali tangka way ke board kemudian alternative English kemudian Khasi lada udah Khasi tu ulak berpas kelas 10 dan dia berlaku pas ke board exam
kan dan nang khti lejong ti kata ro apun ki india dan di kong yang bos ti berta apa ki orang bah haji syah ni ka English nginde bani syah syur nomor ba le ki khasi jongi ru maximum ki khasi hing batho English ko kin tho syur khti lejong maximum ki khasi oke kalau lebih hal ni balik ki biu lejong ki melak ban tho khti lejong ti ngala sedang menekran sedang buat perkelana aja sya bang weng no ini order finish dikasih mereka kasih garu sya garu munda itu itu apa kami tahu no problem kata problem kadai babon mungkin nang ne kibon bagi foreign students sang ne poslong Meghalaya di foreign students kita na po Myanmar kita na po Bhutan kita na Bangladesh kita na Nepal kini kiwan specifically ban Pule hasilong nomor ba munda kam second language gila ke English baka second language gila bersim dengan alternative English ndrei lakataru ngalak perkhap hai gane baka thrai di pun bu biang ya gane ka demand la ni gane ka jingdawa ba at least untuk bersim schedule type certificate tu di pun thok aktina jongan thrai ka di pun ta di sei perkhap hai kata but lada dan jingthoi e dingin dia persui kata nomor ba banong khasi bani sim certificate employ de ban ong ban tho aktina jong de employ tem sui ha ti de ban dan kanu ban kunja polis tamala dan ko tho manu ko kanu seng gila ban punya chakman na sedang ban le hi maroi kata kam te da man sui ha shu bu khadu asyong ko ko bor ki opos ya tamala dan ko tho manu tada dan kunja jingdawa ni kadiman kala ban niat kam chakman dia ti ngathai ma juba kata dikli jeng ki profesor nok lai ie ni nata ila ong runtan ba ka Khasi Author Society ka dan gawe ke jingbu ba ka government banyo ya ka khando kichna ya ka office joki na kalian ka government nga sa pelpet kata nomor ba klai i Sngi ba kani ka area ni apo monglai jong ka arts and culture kasi chong CRP kila pun phai mata di kawalat tu jaka di kadang ke jingmot bercina ya ka arts and culture center hantu ka skills center hantu ka prime hub bakring jaka bahame andian tingila ban ai le sindia ke jaka hantu ka punya pelong office ka kadang ya ha kikan bijam nang ni posor le sei la ni shong hantu ladang gila ya no stage poni shlo khali board ka secretary ite ni sa ashitai ru ka jaka bahame long tinggal sakit pet ba kantor long beliau jaka nagabjang art and culture ikong khatpuri dan nes ngomong ban ya put up ban ya hasot kar yang pergi Rafael ban pergi Rafael kena ban ya Syekman tinga yang tinga suai keblai fi baro agalian nagalian jonga ya ka Khasi Author Society South Pulaisnem adap mentah kalengko South Pulaisnem but hakni ka jinga dong jofi hakni ka limpung yang berjingtip na ai kuple ba ngat scam ba kriyo ka jinga kren ka jinga tainia ka ba dan jingmot ba ka ba stunat ba lesi na galia ka asan culture kila ban iengi e ka jingi na lord kani ka jinga berjingmot jingtip jofi baro tinga ai kuple pi baro kuple shibun kasni basuk pi baro itu kebagian tiga buru yang ia gajing sir ilong gajai penriu ke baret gajing kain antar cengar long tang pedang khatsan pat khat riu lak telah kersodong yang ini na Bangladesh kita ars kuba ar hajar lak ki langsung senang ha Bangladesh telah keringi sedekah Assam kita lais pa ar polak ki langsung senang tinggi long tangi kendiat telah ada don ganu kacing ki kacing sosi jangi kelong ke bajur kini kacing ki iblaki napok penabar dan kata berupur usam ki te kacing ton jangga tin ka thle ka Thoh ka tar kan ira pingi pengintip habang yala ki ang bansi yang nakabas Sterling SSLC kata so haka class 12 commerce Ibayo hedu remarks atas Bantu ngatang
Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.